warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sini kalengku na kuminirikan kanila batu di kelas PBSTC. Syukur ki na mamuji maya rikaray Allah Ta'ala na saba na sareta buku magasing na kiniya tantapi ditampakanne. Anne alwa niya sa pilato ero kubabatua mayat katingasing iya mi antu keadaan Islam nga di akhir zaman. Sikama umat Islam nga niya kahadere may maki naiki masing antingkat kanyi malata mayari Allah Subhanahu wa Ta'ala siagang antingkat kanyi amala badita barakamay apa nakamasiyang kikaraing Allah Subhanahu wa Ta'ala nadigapa kasanangan dilino siagang kesalamakan salat di akhirat. Guna ni kasukmani jam mga umat Islam kamagamaya ane siagang umat Islam tahu loloa beriwatuna zaman na nabita ia mintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sana sisalana nasaba riolo umat Islam nga apulo sibatani apakah tinggi derajat na agamata nasaba seere tujuan na seere na pajului anjawat tua semangat juan na umat Islam na sana lumpo na relay point na korbankan nyawa na demi kalimat demi lampang kanana la ilaha illallah. Mingka apa kejadian di kamakamayan ne dia ngasena kejadian nga kamakamayan ne bagi na isena na pita ante kama Islam akhir zaman leba na pabatuan memang minapita mangir yang agana angkanaya na iya keadaan na umat Islam ngasalan di para bukan di umat-umat agama maraya dulu narampea pangudukta Abu Daud nakana napita singkama ilalan di hadis na napita angkanaya labatu salang siya waktu umat Islam nga na para bukan di umat-umat maraya sangkamay umat Islam nga mijini tau padre ang para bukanyi seere adoni kantre masing aku tak nami agana napita angkanaya surona Allah Ta'ala apakah anda waktu umat Islam nga sikede mami aku ali minabita angkana tena bahkan anda waktu umat Islam nga sana jaina singkam matoni usajene ang lawang yang katajene ang ngape na kama nasaba ilalan jiwana umat Islam nga pangkimbolo ni natabay jari sipa wahnun nah masing aku tak namine agana napita ang kana apa anjo ni kana garing wahnun surona Allah Ta'ala aku ali minapita ang kana na iya ni kana garing wahnun iya mi antu seere garing ilalang diwana umat Islam nga iya mi antu mangainudu di pangkalinuang na sana malana di matea umat Islam tumalakbil kanya kahadire alhamdulillah di kampung taan nete na jagapang tahun nataba garing singkamaya pusaku kasumparing kasaba Pakulo si batanta aku lagi niranua mingka takuliah itu ini sasali ang kanaya niya mo di pasimbangan na umat Islam nga di Indonesia singka matong niya bigam kana lakajariang kanana napita ang kanaya jumlah na umat Islam nga sana po China mingka tena pakulo si batana sa iyan na tena mo pangala na nalamang mo tampa ka nampak kedudukan na lakbi di palioluami baturi kepentingan agama yang tena nabarani mate lantaran agama jadi amalana hingga tena kagasingan na singkam matoni busa irateje ni amang mawang tena natatu tujuan na naturuti anginga nasaba lompo pangarun na kamay
Kamale ba minjo keadaan umat Islam heba na kananga na kita niolong. Mangay dudu mililino padahal annalino situjin na panguji baturi Allah Subhanahu wa taala. Tekne rasana aji cinikanna sakina jai tahu talan rekatenianna. Tak kalupai rekabajikanna. Na iya gambaranna annalinoa nakanaya na bita sallallahu alaihi wasallam singkama nyalan kanista na bita. Ang kanaya situjin na annalinoa tena sana namun pulo paji kinakan cinikanna. Situjin na Allah Ta'ala napak jari asing ko khilafa ilalan na linoa untuk ang ngatarki nairo na ising Allah Ta'ala karena apa nu panggaukang malalalo ko di pengaruh na kodina linoa siagam malalalo ko di pengaruh na bainia nasaba situjin na ulu na fitrah antabay Bani Israel niyaki libainia napunna niyaki umat Islam nga sana dudu mi batena ang pakalong ko lino batuan na tena nairo ang pasuluan para luwajib ka ang papisangkay anu hananga maka Allah Ta'ala nabuko mi antu kalungkuan na at nalinua sikama na kanaya nabita ilalang di hadis na ang kanaya napunna napakalong ko mi umaku linoa nibuko mi antu kahibagan na kalungkuan na Islam nga dikalin na siagam punna tanah pasuruan mi anu balika tanah papisang kami anu kodia banyak mi antu baraka na wahyua. Umat Islam ngasin ya kahadiri may makin lagi masing-masing ang perhatikan ang pikiri wajib ka pampasanan na kita baik siaga ang perhatikan keadaan na masyarakat di pasangan ta kamagamayan ne nasaba unatena maknasa janji na Allah Ta'ala di tugamaya iya mi antu ni patabai katunang kehinaan ang mantan lilinuan ne nakana Allah Ta'ala ilalan di firman na iya mi antu ang kanaya musti ni patabai reke nanian na anjo katunang kehinaan kere-kere mae amantang kecuali tahu anta galak jarrika nitali tatapuna agamana Allah Subhanahu wa taala siagang napakabajiki hubungan na para na tahu kaum muslim dia nya kahadere kamajine akule ko babatuan kimanyar kate ngasing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.